ukuthuthukana yambuka umakhalekhukhwini njengeselula nyaziwa nje kakhulu angizoyichaza ngilanda ukuthi ngingabuyaphi ngathuthaphi ngayaphi ngiyaziwa kakhulu kwazi ngiyinsizwa awuvakazela abangazi afuthi la ngizolithula-ke umsebenzi weqembu omusha shana abasemgazini ulidwayimini nomthimqola amazinyo beze baqhubela amehlo bafuthi la ngophela ingoma zothando ingoma zomnsizwa ingoma zosizi ingoma zokuthi uma uhluphekile noma usendaweni uzizwa ukuthi awuphilile kahle uyolalela lawe usuzwa ukuthi phethwe ngophele kakhulu abantu bengathuki kuseyidemo le bafowethu ningathuki kakhulu nani insizwa nilalele nesibambelayo cha ningathuki idemo le kodwa ngizonyathela kahle izophuma kahle nje uma kuphela inyanga izobe siphelele isithi senginyathela kahle-ke uqatha ngicathi lo ngempela ngazi ukuthi wani bafowethu ngiyanicela ukuthi nisiphe support ngayo yonke indlela uma kuphuma isithi cover nje kuzofela inyanga support niphushe nasemagroupini ngiyacela abafowethu nibekezele i-DVD yes nansi ngiyenza izothi uma iphela ngiyiteketele la angiyena umuntu onamanga njengabanye abaculi-ke abanamanga engize ngibasho niyabazi ngikho-ke lapho bafowethu ngiyabonga kakhulu support nisinika yona enanginika yona mhla ngifika emculweni umzimba namhlanje nakuwonke-ke amacoka asangijikela ngiyawabingelela bese ngithi nje abantu abazi ukuthi abasemgazini baculwa ukuthuthukana nokuncedisa sizile amanzi elamanzi umfowethu lo yabona engumlamayo ngasho njalo kubhuti yekini sho nje impela wobona ukuthi akudlalwa noma kunjani ngibambele insizwe endala bafowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ngingene kahle enyakeni cha ngizwanga ukuthi khona noyedwa usedlula emhlabeni ngithenge nje ama-CD ngiqhubeke endlaleni.